Bagaimana pula Dr. Alisa macam bila you dekat zaman study dulu kan? Macam mana? So pas zaman study banyak struggle. Struggle kan? Paling-paling stress is requirement. Sebab no matter how well you do, you study, you score semua, tapi you punya kelulusan tu lah depending on your patience. So bila patient you untuk you punya requirement tu tiba-tiba sorry tak dapat datang. FTA. Sejak problem. Tapi memang nak cakap I nerd ke tak tahulah kan. Tapi memang my dad also planning before I masuk my final year, I ada buat macam internship attachment dekat klinik dekat Europe, Latvia for 3 weeks. So I was attached there, tengok macam mana how everything was masa tu done. Dr. Alisa kat sana? Or purposely pergi sana? Pergi for me to learn how dentistry is dekat sana. Wow, menarik. Yeah, so it was a very good experience. Tengok, macam mana diorang buat treatment. There was like a lot of crown bridges lah kat situ. Of course, simple treatment. Tengok dental clinic set up dia macam mana. And then masa my final year, okay, dah habis exam, a day later, terus I sign up jadi DSA dekat dental clinic. Tak menyempat dia Hat. Dia terus jadi ni. Macam kiasu kan. So terus jadi dental surgery assistant dekat klinik gigi dengan Dr. Pakar. So I memang tengok dia buat banyak case implant pada masa tu. Sampailah I dapat tarikh untuk masuk kerajaan. So dekat kerajaan pun memang strategically pilih tempat yang sangat sibuk. Because a lot of people they avoid. Tak nak ni sibuk ni. But I memang pilih, okay, I know Selayang memang ramai patients and I tahu pada masa tu is where you learn. So okay lah, terus pilih Selayang baru. Okay, dapat. And memang Alhamdulillah lah, saya rasa it's a lot of learning dekat situ. And Alhamdulillah dapat juga senior-senior yang banyak membantu. So very good environment where we actually have tanya senior macam mana, cabut gigi tak lepas SOS, tengok macam mana diorang buat. Diorang pun tak kedekut ilmu, ajar macam mana nak buat, tips and tricks, all these small things that we can learn from experienced dentist, sangat-sangat membantu. So jadi macam nasihat juga kita kepada macam dentist yang masih di government tu sebenarnya tempat untuk you belajar. Macam Dr. Alisa, Dr. Yana pun share. Once you dah resign, tu bukan lagi tempat belajar sebenarnya. It's still macam kita still learning. Everyday kita still belajar kan. Tapi you kena pay more lah. You kena bayar because sendiri. patients are paying. You tak boleh nak testing on your patients who are paying you. Sampai kita nak kena invest untuk diri kita lah sebenarnya. Jadi untuk anda yang masih lagi di government, boleh cari pengalaman sebanyak yang mungkin. Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Anis. Untuk anda yang masih tercari-cari nak buat gigi kat mana, jom ke Avisina. Saya daripada Klinik Pergigian Avisina. Kami ada 16 branch dan juga siapa kat sini nak cuci gigi, nak buat braces dan yang paling bestnya kita ada treatment aligner. Dan selain tu juga untuk anda yang nak bawa anak-anak jumpa pakar pergigian kanak-kanak hanya di Avisina Kajang. Jadi tunggu apa lagi? Jom ke Avisina.